I was for Yema Ubia Akwaba aha Prempeh the first international airport. Asante in Kumasi ena yigina ifri enne June bosumi eda etoso di nunai ekosi na bi nu otwe so adaye nipo so ewa Asante mantama no nyina ne se krobia Asante kotako hene tumfo se choba bio enne ekosi na mimene da so no ena woma Eswatini mampeni awasanse ohene King Mswati the third oma na kwaba sonkokra aba Asantememu na aproba anase ensahwa odeba Asantememu ene Ghana memu no omo etu anase omo de ehyeso enonti opimso radio opimso TV aba Kumasi Prempeh the first international airport Ababeshia King Mswati the third ewo ha na afini de ko Asante mantemu na krobia Asante kotoko hene ene no edin kita ho na enhye bia etoso no wonom ede ahye so ene de ya ena obabidu omanga na mu a obekọ akohye mampani ewo Jubilee House no na edin kita ho tiawa ansana odnani achira Asantememu a efri ne ekosi memene da oba Asante mantemu na dwumadi ahodo no om etim edi enonti ye wo ha se yenso e ba besomo ni mayemu ni dwumadie mu enhye bia wo bia no enne so anase free na koya no opimso radio and opimso TV ye betwa ho mfoni ama monsoma ho bi na monne nyina asum e wasa kwa no so enonti mo bia kwaba na yama Mswatini mohene yama na kwaba aba Asante medin e de kwabena Chematin ado Kumasi International Airport.
Share Opimso TV. Said the Campo Mamania no, we share we machine ya ebeya. No, no, any we machine a day a Swatini Mampeni, our sign one hine, King Miswati the Ted Eba. And until we share Kumasi, a prepare the first international airport ha. Bibia did that not come more, Nananum I crado, our Belgian of Felso. Nananuma ebegina kotoko hene anemu dasibre otu srebo dwabe mahne ena afi nso no otumfo chiame bafo kantankrechi ene nananum ebia edi akire ena kiti edi wachia wode eba abehia no afi asantimantem sofo a ohwemantimi so yura franka makohene ohwe wimhyen afi ena enana AC from King Miswati the Third. Afi ena osia adea nananum ebehia na wamona kwapa. Enu nti wohwe ne ekoso ya adea se tumfo chame bafo kantankrechi ena ogunsa na wada nananum ase se wode won hoho wakra won ninkoreta baso edini free Eswatini ton aba abedru asantememu na wotu ontwemede nyina nso ahye nananum nsa se nanum a obedi asantememu yi bibia anye nkoso enya asomdwe na enye emfaso ema aman mienu Ghana man asanteman ena face no Eswatini aman yi se ne be ya edi yeyo ene prompromye ebeba eye asantememu ene afi so Eswatini enu nti amamre ahodo mienu ani nyina no idi akotene pa ewo abimemu ha ena Asia enu nti free sabre ekosi se memeneda ebetwamu de eye Eswatini omomampeni King Miswati ena afi so no krobia sante kotoko hene tumfo si to babio ena onum enhyamudie ene dwumadi a obedu asantememu temu hanom eno ena yebete honsem santimanten sofo yura franka mo akohene ena ode no echia empanyifo hodo titiri omo a omoye security council no ode no echia omo nyina ansana owia wonum akofrushen na debia omo beko akosie ifrinde ekosi memene da no omo edo omo akwa akotena boko